Hadian san pulai sengi ka kendrum kenram ha kesensyar kadar ba kesan pertai khadu ka Khasils Autonomous District Council kala yo ya ka Executive Committee ke Bapura ka jong ka kenhun senrap United Democratic Front belaya lam do MDC Klemseng uba latip langkar kongor kumu Chief Executive Member kajing yo ya ka Executive Committee kala wan jaru tang hadian sisngi kajing wan penyaso ki arngut ki MDC jong ka UDP sya ka kenhun senrap Kibala kenti ding keper naga kenhun United Democratic Alliance kabala klem naga bor sensyar nadu ka arpu tere unai wing arjar kat kendai. Kini ki arngut ki MDC ke UDP ki buan penyaso bat keseng United Democratic Front UDF. Kidai MDC ke Jayau ba pol lengdo ubadai working president keseng bat MDC ke Maulai uba ate bor lang patau. Kini ki arngut ki lapha da kashiti ajing kershan menagamit singi ublay show chief executive member uba latip lang karkongor baru show chairman ka KHADC uba pencengan NCM. Haba pun kesan bagajingwan jeki kedai anak benta ban wengno eka kendrum kendram bat ban bu renti biang eka sensyar kadar ka council. Haba penti kenai ka neu uba latip lang karkongor ula pentip bakini ki arngut ki MDC ke UDP kila ai da kashiti ba penpa eka jing kershan eka kenhun senrap UDF. Bat ula penpa ru eka jing kermen bakin sanang don show ki MDC na ka kenhun senrap United Democratic Alliance UDA ki ban sawan peneso obyang ha kini kisi ki banwan sya ka UDF. Uniu MDC Klemseng ula petiang sobha bat ai kublai kini ki MDC ke UDP haba pentip ru bana kaliang jong u uns ai ka baha eki kum ki dekhot ka kenhun hapo ka executive committee jong u. Da kejingman kershan kini ki arngut ki MDC ka kenhun UDF kala kiu biang ha kejing don pat sya ka khatsan ngut ha ka yeng ka badan arpu prangut ki dekhot. Haba kali halor ke MDC ke Nongsken ke Kongres Mary Karpuri bat kesenjam ban shim na ke UDF lada kani ke MDC kan wan pai biang uba latip langkar kongor ulong ba kejing khang kadang play kani ke MDC henrai lara kawan ka hab ban wan bet no tangkum ka dekhot klem da kemi lenti syu ban yo ke syuki uang ba kan huan ka jing syak la dap terwai ka kerteng jong ka Kongres Mary Karpuri kum ka Deputy Chief Executive Member ha ka thup kerteng ki dekhot ke Executive Committee bala pha cha ulat ke jela Henry hadian bala menjor daulat kanik MDC gelalet Charaj Pavan ban pa weng dalade ka kerteng bat penpa bakam tresyo benedon lang bat ka kenhun UDF. Uong bakan long ka kambiet lara ka kenhun UDF kadang ai biang ka syuki sya kanik MDC na nongsken. Nak kata kadau ki ai ka full support. Ya ka leadership jong bala tiblang kangwa. Bagi ai ko piru syanga yang haban appreciate ye ki. Ka julong orang ba jong ki bagi sutut nak bentaban bring back ka administration jong ka council hak on track. Ki ai ka support. Mereka ai ka bagi susi ka long ba. Oda kini kirang ba ki sutut ba. Ya ka jing don kam jong council nak bentaban ron iku bun ki normal exercise bari ban le. Tenrei him sutut ya ka sarkar. Ba mensua bagi don khatsan. Yang ba kadang rithan. Tiang tip karit hang nu berkahe hang nu nomor khatsan dia ngak cross ya ka. Simple majority. Dia kat kum ka rukom majing sya ka praktis dia don kam ban penmi than da tin ba ka instability. Hang nu kodong instability. Ha kum ba kalong menta ngila bedon menta sa khatsan. La ban long khan riu la ban long khan yu. Rejing sya kam di ban mi na kaleng ka sarkar ban ong ba. Ha yo don instability. Handai ji sya bagi ban stick ka rules kin. Paro jika tangi poi ka sam ong nom. Nangi poi hal kat lai ki ong kadiga minority isi. Demen tangi kiu biang khatsan kan riu tikin ong kumno. Rejing sya ki di ban sukya lang ko basukya ba pol ba tibor. Bala kumno bagi nom interfere tani ka kam jungi. Nama ka jungi ka di constitutional institutions dia. Kam dei ka merely corporation. Kam merely state corporation. Rejing sya di ban stick baik ki rules ba dia ka rukom nama bagi doni ka majority. Tinggapan sungu iba pol bat tibor bala. Ui nam takani kajing mahang. Kajing hang apli nam ta jungi. Ila ong hite, Namai long hite. Ingla request katu yang pet ka kateng de phi la dep nakut la ada kami la mo. Sangut ngila pha deputy CM khamtam le. Ingla request i hi bawan ban ICT ngite. Yang mangam tre ye ni ka post ngam tre shu. Dil mde ta yang iru lai ka chairman secretary nang ta syanga komu PP leader jonga UDF. But you governor orang ba mde ban yang shu kateng. Kalau bet yang iru. Ha kasima ar jang tayo lat ke jelau la penmi ek jing perbana bala menjer ke thop kerteng kisan ngot gidkhot ke executive committee jang ka kenhun senrop UDF henrai na pleng kini la no ke Kongres Mary Karpuri ke bala kenta je ke syuki deputy CEM
Kisangut kidai ubak Ronnie Willingdo MDC ke Kongres na Meliam, ubak Lam Prang Bla MDC ke Kongres na Mau Plang, ubak Mitchell Wankar MDC ke NPP na Mau Prem Laban, bat ikong Magdalene Saukumia Maulong MDC ke PDF na Sning. Ha kesengi palaipat UCEM ke KHADC ula batekam yang kini kisangut EM ha ka baulapan kamti ha ubak Lam Prang Bla ban kemi ya ketenat market, ha ubak Ronnie Willingdo ya ketenat development, ha ubak Mitchell Wankar ya ketenat revenue collection, bat ha ka kong Magdalene Saukumia Maulong ban kemi ya ketenat forest. Hendrai hakasni ka bobot pat kata sisngi hadian bau CEM ladap batekam yakini ke executive member. Ulat ke jela utat hagata roy ula menjur ke jeng terwa ke sarkar jela ban penjari ya ke jeng sencar administrator ha KHADC. Bat ulat thongru ya ke deputy commissioner ke district East Kasihils ikong Matsudar Warnong Bri ban long ke administrator ha ke district council kat kam ka sub para 2 jong ka para 16 jong ke 6 schedule kariti sencari.